Hadian bun tayo jang kajing pamsyay pat kajing snaukia. Ka ISL kaliyo ban ay ya ka kubar ka basyay. Halor ka tarik man sedang ya kajing lekai. Hari kajing thamai ro kidang mi. Ka Indian Super League kan sedang pajba nado kat South Rig u Februari arja penrew. Ya kanila penbena pajba da u Sports Minister jong kari India. Balapen sisharu babro kat South League Club ISL kini asyim benta ha kasamoy thamai. Rewat la kata katarik ban sedang lapen bena. Henry ka fixture pura kampat syam lapen mi pajba. Ladan kajing penslam nomor kato kani ki club kipat syam lapen sisa ya ki madan yin jongki. Kani kalapen long ya buan kinong kersan ban sengo kulmar halor kitarik ban penlong ya kajing lekai. Kila don ro kijing pisah ha kato kani ki club. Kiken hun kilapen pau ya kajing sengo kia. Halor kajing ya kandu jing pisah namar ba ka AIFF kalabu ya kapuar bateng ban pen sisa ya kajing ya simenta bat ki budget jengki. Kawai pat kajing ka bakrau kalong halor ki broadcasting rights. Ka AIFF kaya kandu ya kajing banyo ya kajing te kular na ki TV. Bat kajing yo jingkot minta kalong kabadu na bha pan ya kisnam ba menswa. Kane kapen ya kajing ha kajing yo jingkot jong ka football India. Nang ta susu ka ISL kaladuno ya uway orang yang lekai jong North East United FC u Aladin Ajare namar ba ulalik sno panilek kai bat ka klub ha Indonesia syua ban sedang jong ka season thamai kubli sibon.